before igame yaBafana Bafana I spoke about i-goalkeeping department ngoba uWilliams elimele. Ukulimala kwaWilliams ucoach ulande uRicardo Goss uVelimotho benosipho Chayine. Ngakhuluma ama-reasons why uRicardo Goss benosipho benalomjida lo uVelimotho kungamelanga abadlale kule game namhlanje. Ngingawastate ama-reason akhona. And namhlanje ucoach udecide uqalisa lo mjida lo uVelimotho. Uqala ilevel yaVelimotho ayikho kuBafana Bafana. Ilevel yaVelimotho ile squad lesesijwayele ukudlala kwiKhosafi. Sona squad uVelimotho good kusona mina for me ukuzivimbela. Because yabo kule proper Bafana le akafiki kule level le. Laphana kudlala abadlali bangempela and ama goalkeeping qualities zakhe awafithi lapha. Into ayenze namhlanje angifuni uqamba manga ngiyaqala mina ukubona ukeeper owenza lento le. Uhlulu ukubamba ibhola ngezandla zo2. Ibhola lishawa straight kuyena. Uhlulu ulithinta le drop phansi no. Yabo ezo goalkeeper benza make sure isiqinisi kubona bama izandla nje ibhola balidrop phansi. Yena ufuna mhlawumbe ulichitha phezulu. Uthi kanje lingene nethini. Angazi futhi kwenze njani ngoba Velimotho noma ushaya uvalo noma yini. Kodwa nje ngidisappointed ngempela and ucoach usebenzise lenkani yakhe le yokuguga angazi kwenze njani. Waqalisa yena uVelimotho ekhona uSipho Chayine, one of the best goalkeepers akhona in the country right now after Williams nje. Sipho Chayine ovele wazofaka uVelimotho. uVelimotho ohlaliswa ingane encane kuMaZulu. uVelimotho phela ajwayele ukudlala kuMaZulu musathi ukubheka futhi. So mina ngazi kwenze njani ngempela bafethu, angazi kwenze njani. Mesodlala nje neSouth Sudan next week ngoLwesibili. So banenkinga ngempela mesovimbisa lo mjida lo Williams abuye ngempela mfethu alulami. Because ayikho intele enze uVelimotho namhlanje. Angifuni uqamba manga. Angifuni kuthiwa ngidicizelele igama lakhe phansi. Ngifuna nje akhuphula amasokisi ayikho phela ayenze namhlanje. Azabizwe nje ngo-Ice Boy mfethu. Ngempela uright kwi dressing room. Yabo kodwa mase kungena egroundini mfethu. Akusiyona into esifuna ukuyibona leyana as ama fans. Ama AFCON qualifiers lawa akusiwona ama friendly matches. Benga understand ukuthi friendly match, but these are AFCON qualifiers and these are crucial games that we need. Because ngeke qualify kwi AFCON mesodlala ibhola nje. Into ayenzele angifuna uqamba manga iyabheda ngempela mfethu iyabheda azi ngibaselekile right now.